Kubli pi wai bape ka report kepada mereka kasni ka santrek nailar arhajar arpau hadu kapor shipau baje step katkum kani ka report le thu bakidon kamba arphongot kibayo thamai kani ka jingpang coronavirus tangna po is Khasi Hill district kidon kamba khat khandaingot but iwai na po West Garo Hills kibakot padai menta kasni kidon kamba prangot saungot na po is Khasi Hill district but saungot na po Ribhoi district lada khailang baro kibriu kibayo ya kani ka jingpang hafro kuwai ka chala Meghalaya menta kila kiu shaka khandai spa alai phunyo na padeng kini sangot kidai kiplak khatno lai spa alai prangot kidai kiplak koino hafro kuwai ka chala Meghalaya kibrang don menta padeng ka jingsha sumar lani active case menta kila kiu biang shaka san spa khandai saungot na padeng kini tang napo is Khasi Hill district kidon kaba South Spa prapu prangot West Khasi Hills sangot Ribhoi district san phawai West Jantia Hills khanreu East Jantia Hills khanyo West Garo Hills khatsan but now South Garo Hills arngot detang kini khobor khuble shibun